जोरी से दादर है शोर वाइब जैसे कान में कादर है बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है ट्रिप ये अलग माल में फर्क नच मिली है तूने देखी अभी झलक नान मेरा कड़क संगीत के ठरक तुम ही बताओ। Yes, hi, hello, welcome back to my another blog. So guys, আজি এতিয়া ওলাইছোঁ যাবৰ কাৰণে মানে কি আমাৰ গুৱাহাটীত বহুতে ফুৰিব আহে চবৰে মানে কি ফুৰিব অহা জেগাবিলাক চেম থাকে আপডেট হোৱাই নাই আজিলৈকে যে নেহেৰু পাৰ্ক নহ'লে বা ছায়েন্স মিউজিয়াম নহ'লে বা চিৰিয়াখানা জু এইবিলাক মানে কি কম্পালচৰি আমাৰ কিমান দিন ধৰি কিনে চেঞ্জ হোৱাই নাই মানে নতুন কিবা ভিউ পইণ্ট অহাই নাছিল। দেন আজি এটা নতুন ভিউ পইণ্ট মানে কি আজি নহয় আগতে মানে কি ওলাইছে ভিউ পইণ্টটো। দেন আজি যাম আমি চাম কেনেকুৱা কি বনাইছে। দেন ব'লক আমাৰ লগত আপোনালোকেও চাওক। দেন ভিডিঅ'টো সঁচাই বহুত ধুনীয়া হ'ব। আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি কৰি লওক আৰু ক'ত যাই আছোঁ আপোনালোকে যদি ভিজিট কৰিব বিচাৰে দেন ভিজিট কৰিব পাৰিব। গোটেই ডিটেইলছ মই দি দিম পিছত আহি কিনে আকৌ বস্তুখিনি চাই ল'ব তাৰপিছত মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি দিম। চ' ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। मेरा कड़क संगीत के ठरक तुम ही बताओ जो बोला क्या गलत सब जलने लगे हैं काफी डरने लगे हैं मेरी मार्केट ना खा नीचे धरने लगे हैं मेरी एंट्री এইবিলাক নাচাই ঘূৰাই দিয়াচোন এবাৰ এইটো ঘূৰাই দিয়া নাই অঁ ঘূৰাই দিয়া লাগি দিয়া এইটো মিউজিয়াম টাইপ বনাইছে কিন্তু মিউজিয়াম নহয় আৰু মিউজিয়াম টাইপ বনাইছে। ইয়াতে চব মিউজিয়াম পোৱা যায় চব বস্তু পোৱা যায় ইয়াতে এভৰিথিং অলপ চাই আহোঁ ভিতৰত। जोरी से दादर है शोर वाइब जैसे कान में कादर है बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है ट्रिप ये अलग माल में फर्क नच मिली है तूने देखी अभी झलक नान मेरा कड़क संगीत के ठरक तुम ही बताओ जो बोला क्या गलत सब जलने लगे हैं काफी डरने लगे हैं मेरी मार्केट ना खा नीचे धरने लगे हैं मेरी बातों के नोट्स और फर्र लगे हैं मेरी बातों के बारिश में गलने लगे हैं करूं जो भी मन करे शब्दों से बंद करे मुंह खोले हाथ ऊपर नीचे देखो खड़े काफी और आना बम्बल ना टेंडर तेरा होने वाला रैपर और सिंगर खाली मेरी फिंगर डबल नहीं सिंगल मैं तेरा अक्षय के तुझ में वो ट्विंकल। ফাৰ্ষ্টত আছে পুৰণা বাদ্যযন্ত্ৰ গুগু বেলা গুগুম মেলা মুড়ি জং বা বেলেগ নাম হয়। ইয়াতে যদি কিবা শ্ব'টো পাতে এইটো আৰু ষ্টুডিঅ' টাইপ আৰু বনাই লৈছে আৰু ধুনীয়া ৰিভাৰৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ লগতে তুমি বকি থাকা কিয় তুমি বকিলে মই বকো নাই ঘৰত যাই আকৌ হেৰি কৰিব লাগিব ৰিটাৰ্ণ এতিয়া আকৌ কৰিব লাগিব ষ্টাৰ বাৰ মাৰ্কেট লৈ লৈছে। करूं जो भी मन करे शब्दों से बंद करे मुंह खोले हाथ ऊपर नीचे देखो खड़े काफी और आना बम्बल ना टेंडर तेरा होने वाला रैपर और सिंगर खाली मेरी फिंगर डबल नहीं सिंगल मैं तेरा अक्षय के तुझ में वो ट्विंकल कॉल मी बेबी नंबर ले लो।
দ্য আৰ্ট গাৰ্ডেন এইটো হ'ল সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰ্ট আমাৰ মানে অসমত চবতকৈ ডাঙৰ আৰ্ট গাৰ্ডেন হয় এইটো। মানে ওপৰৰ পৰা চালে ভিউটো আৰু ধুনীয়া লাগিব। ওপৰৰ পৰা ভিউটো মই পিছত দেখাই দিম, এতিয়া বৰ্তমান এইটো চাই লওক। দ্য আৰ্ট গাৰ্ডেন হয়। तुम ही बताओ जो बोला क्या गलत, सब जलने लगे काफी डरने लगे, मेरी मार्केट ना खा नीचे धरने लगे, मेरी बातों के नोट्स और फर्र लगे, मेरी बातों के बारिश में गलने लगे, करूं जो भी मन करे शब्दों से बंद करे, मुंह खुले हाथों ये मादर है छोड़, रजौरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है रिप ये अलग माल में फर्क, नच भी लिए तूने देखी अभी झलक, नान मेरा कड़क संगीत के ठरक, तुम ही बताओ जो बोला क्या गलत, सब जलने लगे काफी डरने लगे, मेरी मार्केट ना खा नीचे धरने लगे, मेरी बातों के नोट्स और फर्र लगे, मेरी बातों के बारिश में गलने लगे, करूं जो भी मन करे शब्दों से बंद करे, मुंह खुले हाथ ऊपर नीचे देखो खड़े, काफी और ना बम्बल ना टेंडर, तेरा होने वाला रैपर और सिंगर, खाली मेरी फिंगर डबल नहीं सिंगल, मैं तेरा अक्षय के तुझ में वो ट्विंकल, कॉल मी बेबी नंबर ले लो 981155, भंडों के सारे करो हाई फाइव, कोई ज्यादा গাইজ ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ, ভাগৰি গৈছোঁ পূৰা বাইক চলাই দেন গৈ কিনে ভাল লাগিল আৰু ধুনীয়া প্লেচটো ধুনীয়া হয়। দেন যাই চবেই যাব, আপোনালোকে যাই ফুৰি চাব, ভাল লাগিব, আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। চ' মই যোনটো লোকেশ্যন সেইটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে যদি চেক কৰে দেন চাব পাৰিব, চেক কৰি কিনে যে ক'ত লোকেশ্যনটো। এইটো হয় কাছাৰী মেইন পইণ্টত আৰু তো কেছাৰী মেইন পইণ্টত আপোনালোকে পাই যাব। চ' আপোনালোকে যাওক, ভিজিট কৰক, চাওক, ৰিল বনাওক, ভিডিঅ' বনাওক, যি কৰে চব কৰক। জেগাটো সঁচা প্লেচটো বহুত ধুনীয়া। চ' আজিলৈ ইমানে, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু এনেকুৱা মৰম দি থাকক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব।